Bog svima. Ja sam Andreja, profesorica hrvatskog jezika i predajem u školi Školica. Danas ćete se družiti opet sa mnom. Jako nam je drago što možemo nastaviti sa kratkim lekcijama hrvatskog jezika. Pričat ću na hrvatskom, nakon toga ću sve to ponoviti i na engleskom jeziku, tako da oni koji su tek počeli s učenjem mogu razumjeti o čemu danas govorimo. Nadam se da me možete vidjeti i da možete vidjeti sve što se nalazi ovdje. I sačekat ćemo koji trenutak, samo da se skupi više ljudi. Evo, sad nas već ima dosta, pa ću ponoviti sve ovo i na engleskom jeziku. Hello everybody. I'm really glad that you're continuing with this short Croatian lesson. I'm Andreja. I'm Croatian teacher for school Školica, and this week you're gonna hang out with me on this short lesson. Next week you're gonna talk with Maja, and we are really glad that we can continue with this. We really hope you're gonna enjoy in every next lesson Croatian language. I hope you can see everything. I'm gonna talk on Croatian, but I'm gonna translate everything to English also, so people who just start with Croatian and who just start learning Croatian can actually understand everything what we talk today. This week we're gonna start with short vocabulary lesson. So we're gonna talk about tourist in Croatia, turist u Hrvatskoj. We're gonna see some basic words which we can use when we talk about Croatia and when we talk about summer in Croatia, which you can maybe use when you come to visit our coast or continental part of Croatia also. Znači, danas ćemo razgovarati malo o vokabularu koji možete iskoristiti za posjet Hrvatskoj kada dođete kao turist u posjet obali ili u posjeti kontinentalnom dijelu Hrvatske također. Turist u Hrvatskoj, tourist in Croatia. Počet ćemo odavde. We're gonna start from this side and see some nouns, some adjectives and also some verbs which you're probably gonna use on travel. First one, prvo što imamo nam je sunce, sunčano i vruće. Sunce, sunčano i vruće. So, u slučaju da ne možete vidjeti, I'm gonna show you like this also. Sunce, sunčano i vruće. Vrijeme je sunčano, vani je jako vruće. Vrijeme je sunčano, vani je jako vruće. Sunce, sun, sunčano, sunny, vruće, hot. Sunce, sun, sunčano, sunny, vruće, hot. Vrijeme je sunčano, weather is sunny, vani je jako vruće, it's very hot outside. Weather is sunny, it's very hot outside. Vrijeme je sunčano, weather is sunny. Možete mi za početak, da malo i komuniciramo, napisati u komentar kako je vrijeme u vašem gradu. Znači, kako je vrijeme u vašem gradu. U Osijeku je danas jako sunčano. So, for beginning, you can tell me how's the weather at your place, in your city. In Osijek, today is very sunny. U Osijeku je jako sunčano. In Osijek is very sunny. Kako je vrijeme u vašem gradu? How's the weather in your city? Drugo što imamo, obilazak, imenica obilazak, tour. Idemo u obilazak grada. Tour, idemo u obilazak grada. Obilazak, idemo u obilazak grada. Znači, obilazak nam je tour.
obilazak. Idemo u obilazak grada. We're going on a city tour. Idemo u obilazak grada. Sljedeća imenica nam je more. Sljedeća imenica nam je more. Sea. Hrvatsko more se zove Jadransko more. Jadransko more jedno je od najljepših na svijetu. More, sea, Jadransko more, Adriatic Sea. Jadransko more jedno je od najljepših na svijetu. Znači, more, sea, Adriatic Sea is one of the most beautiful in the world. Jadransko more. Možete mi napisati jeste li vi posjetili, jeste li imali priliku posjetiti Jadransko more. Have you visited Adriatic Sea? Did you have opportunity to visit Adriatic Sea? And if answer is yes, which city? Koji grad ste posjetili u Hrvatskoj na Jadranskom moru, na obali? Sljedeća imenica koju imamo je plaža. Plaža, beach. Ima li plaža u blizini? Plaža je u blizini apartmana. Ako posjetite, ako dođete na more, naravno da će vas zanimati ima li u blizini neka plaža. Plaža, beach. Plaža. Ima li plaža u blizini? Plaža je u blizini apartmana. Samo da vidimo i komentare. Evo, jako lijepo. Vidimo da su neki posjetili Zadar, neki su posjetili i Zadar i Rijeku, a neki su posjetili i Split. Split je jako lijep grad. Split is also really, really beautiful city, like Zadar and Rijeka too. That's really, really nice. Plaža. Ima li plaža u blizini? Plaža je u blizini apartmana. So, of course, when you visited Croatia, when you rent some apartment, you want to know is there any beach near? Plaža. Ima li plaža u blizini? Is there a beach nearby? Is there a beach nearby? Ima li plaža u blizini? Plaža je u blizini apartmana. Naravno, svi gledamo da nam plaža bude u blizini apartmana, da ne moramo daleko hodati. It's of course important for all of us that there is beach near our apartment, so we don't have to walk to get to the beach. Plaža je u blizini apartmana. The beach is near the apartment. Plaža je u blizini apartmana. Posljednje što imamo, imenica putovanje, imenica i glagol putovati, putovanje i putovati. Kamo ideš na putovanje? Putujem u Hrvatsku. Kamo ideš na putovanje? Putujem u Hrvatsku. Putovanje i glagol putovati. Putovanje, putovati. Kamo ideš na putovanje? Putujem u Hrvatsku. Znači, putovanje, imenica travel. Putovati, travel. Kamo ideš na putovanje? Where are you going on a trip? Putujem u Hrvatsku. I'm traveling to Croatia. Putujem u Hrvatsku. I'm traveling to Croatia. Možete mi reći, hoćete li vi ići na putovanje ovo ljeto?
Spremate li se na putovanje ovo ljeto? Are you traveling somewhere this summer? Are you traveling somewhere to this summer? If yes, where are you planning to travel? Kamo planirate putovati? I to su nam neke od riječi koje možete koristiti kada možda posjetite Hrvatsku, kada vas netko pita kako je u Hrvatskoj, kako je vrijeme u Hrvatskoj, ako vas zanima gdje se nalazi nešto, ako želite ići u obilazak grada, možete iskoristiti obilazak. Uz ovo imamo i glagol obilaziti, idem obilaziti grad, idemo u obilazak grada, more. Ako vas netko pita kamo putujete, možete reći u koju državu ili u koji grad putujete. Plaža, naravno, kada dođete na obalu možete pitati gdje se u blizini nalazi neka lijepa plaža. Idemo vidjeti, Rob nam kaže da je u Londonu danas vrijeme također lijepo. U Osijeku je vrijeme jako lijepo. Možete u komentare napisati kako je vrijeme u vašem gradu. How's the weather in your city? Možete nam napisati koje gradove ste posjetili u Hrvatskoj ili koje gradove možda planirate posjetiti u Hrvatskoj i odmah vježbati malo i pisanje na hrvatskom jeziku. Vidimo da su neki bili i u Zadru, neki su bili u Rijeci, neki su bili i u Splitu. So you can write in the comment and practice a little bit Croatian language and tell us, did you ever visited Croatian coast and which city, if answer is yes. And that, yeah, nice. So everybody visited something and it's really, really great. Zadar, Rijeka, Split, it's really nice city. So if ever you're going to have opportunity to visit some of the city on the coast, there is so much choice. You can pick few of them. To bi bilo to za današnju lekciju iz vokabulara. So that's everything for today's lesson on vocabulary lesson for today. Lessons we have every Tuesday at same time. So this week we talked about vocabulary. Next week you're gonna talk about grammar with my colleague Maya, and hopefully you're also gonna learn. Not hopefully, I'm sure you're gonna learn something new also. And I hope you enjoy in today's lesson. Maybe you learn something new. Write in the comment answer to some of our questions, and see you next week. Bye.